Dobar dan, dragi gledatelji. Pozdravljamo vas iz Hrvatske udruge poslodavaca u kojoj se održava okrugli stol na temu potrebne vještine za poslove budućnosti. Zahvaljujem našim domaćinima i najavljujem današnju temu. Dakle, danas ćemo prodiskutirati sa našim gostima koje su to potrebne vještine za poslove budućnosti. Naši gosti u studiju su redom Jelena Oreščanin iz tvrtke Vipnet, Compensation and Benefits Expert, zatim naš gost Luka Babić iz tvrtke Infobip, Head of People Operations, zatim gospođa Iva Lopac-Butarac iz Hrvatskog Telekoma, HR direktor, i gospođa Marina Grabar-Giljević iz Adiko Bank, Head of Selection, Recruitment and Employer Branding. Dobar dan, gosti. Evo, nadam se da smo svi orni i dobro raspoloženi za današnju jednu kratku diskusiju na okruglom stolu. Što je motiv, odnosno povod našem današnjem okruglom stolu? Dakle, malo ćemo komentirati kakva je percepcija naših ispitanika o tome koje su to znanja i vještine, odnosno osobnosti, vještine budućnosti. Da li su neke od njih možda s vremenom zastarjele ili da li postoje neke koje su otporne na vrijeme, odnosno koje će biti konstantno važne u procesu rada i u procesu zapošljavanja još neko duže vrijeme. Samo istraživanje koje je proveo portal Moj posao jeste provedeno, dakle, u sklopu virtualnog dana karijera i znanja, i u njemu je sudjelovalo 300 ispitanika. Cilj istraživanja bio je vidjeti koje su, dakle, to vještine koje ispitanici smatraju zastarjelim, a koje koristima u budućoj potrazi za poslom, i također nakon što pronađu posao koje su to vještine važne da bi taj posao radili dobro, odnosno da bi posao zadržali. Također smo se bavili i istraživanjem da li je sustav edukacija dovoljno dobar, odnosno da li pruža tržištu rada stručnjake koji imaju odgovarajuće kompetencije, znanja i vještine. Nekoliko kratkih informacija da vidimo tko su, dakle, naši sudionici u istraživanju koji su govorili svoje mišljenje. Dakle, u istraživanju je sudjelovalo 68% žena i 32% muškaraca, znači veći dio ljudi koji su govorili svoje mišljenje su žene. Što se tiče dobi, najveći dio sudionika su bile osobe u dobi između 31 i 40 godina, 32%. Zatim 25%, odnosno četvrtina, su bili ljudi u dobi od 26 do 30 godina, 28% ljudi do 25 godina i osobe više od 41 godine 15%. Što se tiče strukture prema radnom mjestu, 34%, znači 1/3, su bili ljudi sa završenom srednjom stručnom spremom. Zatim visoko obrazovani su bili ljudi, dakle, 17%, odnosno ispitanici, i 49%, odnosno pola uzorka, su činili ljudi sa visokom stručnom spremom. Evo, to su, dakle, karakteristike našeg uzorka, da tako statistički kažemo. I idemo sad malo prokomentirati prvo pitanje. Prvo pitanje je koje su vještine one koje smatrate zastarjelima, a koje su to vještine koje su važne za poslove budućnosti. Evo, naši gledatelji imaju priliku vidjeti ovaj graf i na svojim laptopima i kompjuterima, tabletima i svim ostalim elektronskim aparatima. Dakle, ono što primjećujemo već na prvu jeste da je rad na specijaliziranim informatičkim programima percipiran kao apsolutna vještina budućnosti. Dakle, 79% ljudi smatra da je to vještina budućnosti, 16% da je bezvremenska, a 4% da je zastarjela. Programiranje 75%, napredno poznavanje rada na računalu 58%, data analytics 52%. Dakle, taj jedan komad je edukacija, odnosno znanja vezan za rad na računalu u različitim varijantama, značajno dominira u odnosu na ostale vještine. Zatim imamo ovaj dio koji se odnosi na, ajde recimo, soft skillove ili na neke specifična znanja kao što je vođenje projekata, upravljanje stresom, prezentacijske vještine, upravljanje vremenom i ciljevima, vještine vođenja ljudi,
strani jezici, strateško planiranje, osobni razvoj i tako dalje. Dakle, ovo također, iz ovog podatka također vidimo da ljudi prepoznaju važnost soft skillova u odnosu na ove takozvane hard skillove da bi svoj posao mogli raditi dobro. Evo, pozivam vas da malo prokomentirate u vašim organizacijama, u vašim tipovima biznisa, u vašim radnim kontekstima, kakva je potreba za pojedinim od ovih vještina. Evo, mogu ja prokomentirati, prije svega zahvaliti portalu Moj posao što je ušao u ovu temu, jer je to definitivno pitanje kojim se svi mi koji radimo u biznisu, a prvenstveno u ljudskim resursima, bavimo u zadnje vrijeme, a očito ćemo se baviti još duže vrijeme. Dakle, definitivno ono što se vidi ovdje, IT i tehnološka neka znanja se procjenjuju kao nešto što je budućnost. Ja bih rekla s jedne strane zato što je to tako definitivno i raste postotak tih zanimanja kod naših zaposlenika, a s druge strane i zato što to nekako zvuči dovoljno daleko, jer još uvijek ne znamo što to jest. Dakle, zanimanja budućnosti i kompetencije budućnosti, ja bih se, iako već dugo godina radim u ovom poslu, usudila reći da ne znam puno o tome. Dakle, svi mi moramo zajedno kao struka i kao poslovanja još otkriti što budućnost u stvari nosi. Govorim to kao netko ko dolazi iz Telekoma, gdje IT, projektna znanja, naravno prezentacijske komunikacijske vještine su nekakva osnova, ali s druge strane Telekom ulazi u druge niše koje će tek otkrivati što mi to želimo i trebamo znati. Ja. Evo. Mogu ja da preuzmem. Ono što je moje nekako zapažanje bilo kada sam gledao baš rezultate i sada kada ste prezentovali ovo, jeste da su ove vještine zapravo vještine sadašnjosti i da je ovo nešto što je sada zaista preko potrebno. Znamo, je li tako, za jedan strašan deficit koji se nalazi u tom IT sektoru i kod nas, ovdje u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, znači u cijeloj regiji. Tako da nekako čini mi se da je populacija opet povučena time kako je sada realno stanje na tržištu ocenilo da su to zapravo vještine koje će biti potrebne u budućnosti. Da li će to biti tako, ne znam, ali svakako da oslikava situaciju kakva jeste u ovom trenutku. I ono što ste pomenuli da je dosta zanimljivo jeste taj odnos, jel tako, tih rada na specijalističkim informatičkim sistemima i ovoga osnovnog poznavanja. Nekako je prirodno da će to osnovno poznavanje vjerojatno da raste u svakom slučaju i da će jednostavno ta informatička osvrćenost vjerojatno biti sve veća i veća obzirom na jedan preuzimanje neodređenog primata, jel tako, IT-a koji se prožima kroz sve sfere, da li to bila farmacija, da li to bila poljoprivreda na kraju krajeva. Ali ono što je interesantno jeste to gledanje valjda iz nekog opet pesimističnog malo stava da je to dovoljno daleko, kao što je koleginica primetila, da su specijalizovani neki informatički sistemi zaista nešto što je u domeni science fictiona, iako je to nešto što je zaista blizu, makar iz ove perspektive, iz mojeg viđenja. Pa evo, ja bi možda iz perspektive ovako jednog bankarskog okruženja koje svi još uvijek percipiramo onako dosta tradicionalno i client oriented kroz one klasične pristupe klijentima. Mogu reći da je iz tog sustava upravo ono što je nekakav trend i budućnost gotovo iz svake banke, taj prelazak na digital banking, znači više u smjeru digitalizacije. Pa tako i perspektiva Addiko banke je nešto i je trend koji ide u tom smjeru. Sama banka i situacija u kojoj se trenutno nalazi, znači je velika transformacija. I ono što mogu iz perspektive voditelja za zapošljavanje reći da su upravo ove vještine te koje tražimo. Znači najčešće su to project menadžeri, to su project menadžeri u iskustvu za digital, za landing. To su različite pozicije koje po defaultu zapravo prepoznaju upravo ove kompetencije. Ono što mi je bila nekakva prva pomisao kada sam pogledala ovaj slajd je zapravo bilo pa da, mislim nije ništa iznenađujuće, to zapravo je već realnost. Ja ne bih rekla da je to neka budućnost, nego trenutno se zapravo nalazimo u toj situaciji, počevši od, ako gledamo samo engleski jezik, banka kao takva je u stranom vlasništvu, regionalno je prisutna, granice tržišta praktički više ne postoje. Mislim da je poprilično realno i očekivano gledati ove rezultate gdje je nekakav engleski, prezentacijske vještine, upravljanje vremenom i ciljevima očekivane i pod must, ja bih rekla, vještina gotovo svakog radnog mjesta kada ga oglašavamo.
Da, ja bi se samo nadovezala i složila sa Lukom apsolutno da je to, po meni nisu vještine budućnosti nego sadašnjosti. Ovdje zapravo nešto od neke budućnosti se baš i ne vidi. Ako pričamo o nekoj robotici, artificial intelligence i tim temama, rad na specijaliziranim informatičkim programima, to vjerojatno nije programiranje, data analytics. Mislim da je to, ta budućnost je već danas zapravo, ali to definitivno jesu vještine koje najčešće tražimo prilikom zapošljavanja i upravo i ovo što je rekla kolegica, engleski jezik je mislim sad u apsolutno svakom natječaju kao nešto što je apsolutno obavezno, da ne pričamo o pa čak naprednijem poznavanju rada na računalu za većinu radnih mjesta. Ovo su zapravo vještine, možemo reći i kompetencijski, možemo ih i kompetencijski pogledati, su zapravo utkane i u masu zanimanja za koje vjerojatno još ni ne znamo da postoje. Jel? Dakle, u nekim strukama je zastarijevanje znanja više izraženo, kod nekih je nešto sporije. Ono što još možemo malo prokomentirati jeste dakle, taj odnos, dakle, osnovno poznavanje rada na računalu u odnosu na ovo specijalističko. Zatim, recimo, ako pogledamo neke od odnosno vještina koje su bitne za razmjenu informacija, koje su bitne da uopće cijeli sustav funkcionira, dakle, komunikacijske vještine koje su procijenjene sa 69% kao bezvremenske i 28% kao vještine budućnosti, vjerujem u nekako još dodatno nekoj naprednoj razini komunikacije. Upravljanje konfliktima također sa 56%. Dakle, osobno u biznisima svima koji su vezani, bilo to prodaja usluga ili prodaja roba, koji su vezani za direktnu komunikaciju. Dakle, platforma obavljanja biznisa je komunikacija. Pa upravo tako. Dakle, očito u percepciji ispitanici ipak smatraju da ćemo se i u budućnosti da ćemo razgovarati i da ćemo raditi s ljudima. Sad, da li je to stvarno tako, vidjet ćemo. I umjetna inteligencija, robotika i što kaže Jelena, definitivno su isto tako nešto što nas čeka, ali svi želimo vjerovati, a očito i ovih 300 ispitanika da ćemo i dalje ostati ljudi. Apsolutno, oprostite, recite. Ono što se također iščitava iz ovoga jeste da su ljudi zapravo, odnosno naši sudionici istraživanju, zapravo svjesni važnosti i značenja soft skillova. Jel? Dio ljudi zapravo negdje kroz posao osvijesti koliko su soft skillovi važni. Dio ljudi osvijesti da je zapravo to već u samom startu važna pozicija. Dakle, prezentacijske vještine, upravljanje ciljevima i vremenom, strani jezici i tako dalje. Dakle, velik dio poslodavaca je zapravo dominantno usmjeren na upravljanje ciljevima i vremenom i komunikacijske vještine kao jedna basic razina na koju se nadodaju ostale stvari. Mislim da je još vrijedno da spomenemo našim slušateljima je vođenje projekata, odnosno projekt management kao jedna, ajde da tako kažem, specijalistička edukacija, odnosno više poznavanje metodologije vođenja projekata. Čime se zapravo na jednu bazičnu edukaciju možete, dakle, nadogradivši se, na primjer, na studiji stranog jezika ili na studiji nekog društveno-komunističkog fakulteta. Znači, dodatna edukacija iz upravljanja projektima zapravo omogućuje puno širu aplikativnost tog bazičnog studija. Tako da ono što mi se čini da je vrlo velika vrijednost iz toga što ljudi danas su svjesni da je važno staviti u fokus ili prioritizirati što u narednih, hajde recimo da se nadovežemo na sljedeće slajdove, ako biram edukaciju u koju ću upisati ili u koju ću investirati novac ili vrijeme, koja će to edukacija biti? Dakle, da bude efektivna. Vidimo da nekako ispitanici dosta su se upravo time vodili, da postoje te metodološke, ali tako neke veštine, metodologije u radu i soft skillova na kraju krajeva koji su dosta bitni, ali mi se opet sa jedne strane čini da ta interdisciplinarnost se isto stavlja malo po strani, da su ljudi dosta fokusirani na određene veštine, a da ipak tu postoji neka vrsta kongregacije svih tih veština i mogućnosti da se zaista upotpuni i poznavanje neko financijsko sa poznavanjem IT tehnologija i nekako mi se čini da ako govorimo o budućnosti da će to biti sve više izraženo. U posljednjih nekih 10-15 godina vidimo da taj trend sa privatnim fakultetima koji uglavnom dolazi sa zapada je da se dosta ljudi fokusiraju tako
na određene vještine i to razvijaju. Ali nekako sa druge strane, makar iz moje perspektive dolazeći iz IT kompanije, ta interdisciplinarnost postaje sve potrebnija zato što ima jako puno malih kompanija koje se razvijaju, startupi uglavnom zahtevaju ljude koji su dovoljno fleksibilni i dovoljno inteligentni da primjene različite vještine u isto vrijeme. I nekako možda bih ja i sa moje strane istakao koliko bi bilo važno u budućnosti isto gledati na to, da se ljudi ne nužno fokusiraju samo na određenu vještinu, već da pokušavaju da integrišu različite vještine kako bi što bolje mogli da ih iskoriste u poslovnom životu. Možda samo da se nadovežem na kolegu. Dakle, definitivno nije sve stvar u edukaciji, jer u smislu vrste školovanja privatnog ili državnog, kako god. Stvar je u tome da nas budućnost tjera na to da drugačije razmišljamo. Dakle, da se fokusiramo na rješavanje problema, a ne na njegovu identifikaciju, što smo godinama bili, na što smo puno više bili usmjereni. To sve podržava i priča koja je u zadnje vrijeme dosta intenzivna, a to je STEM i ulaganje u nekakve razvoj mladih ljudi od najmlađih dana i to u smjeru razmišljanja drugačijeg koje je fokusirano na nešto konkretno da bude primjenjivo u praksi. Jel? Dakle, cijeli STEM ima svoj temelj u tome da se djecu uči da razmišljaju o onome što budućnost donosi, ali kako da to primjenjuju u praksi, a ne da ostaje u teoriji. Jel? I na taj način i mi kao poslodavci moramo usmjeravati naše setove kompetencija i svega onog što tražimo kod zaposlenika. Da, evo za naše gledatelje koji možda još studiraju, ovo je zapravo dobar input oko toga koje izborne predmete na fakultetu slušati. Ili možda na tragu ovog što ste spomenuli, možda nije ključna stvar koji fakultet studiramo, nego kako studiramo. Da li smo predani, da li smo svjesni da iskoristimo taj trenutak da studiramo, da zaista nešto naučimo. Dakle, što radimo sa tim znanjem? To opet ulazi u ovaj dio našeg mindseta i možda osvijestiti, svaki od fakulteta nas uči razmišljati na neki način. Dakle, da si osvijestimo koliko nas fakultet u nekom smislu poduči struci, a može nas u nekom drugom smislu malo previše usko limitira, tako da je ova priča sa primijenjenom inteligencijom, sa primijenjenim znanjima zapravo iznimno bitna. Ako smijem samo prokomentirati, mislim, možda će to biti na tragu kasnijih tema kada govorimo o privatnim i javnim institucijama i koliko one daju podlogu za obrazovanje. Čini mi se da je ovdje bio podatak zapravo isto mali postotak, što zapravo je negdje na tragu ovoga da možda to obrazovanje treba proširiti. Znači, ne ga bukvalno smatrati samo kroz ono formalno obrazovanje, ono podloga koje dobivamo sveučilištem. Jer u principu u praksi kada gledam svoje radno mjesto, puno veći efekt, ja mislim da ima upravo ono izlaganje na vlastitim radnim zadacima. Znači, bilo kroz projekte, kao što ste spomenuli, bilo kroz nekakve kratkoročne, dugoročne assignmente, rotacije na poslu. Mislim da je puno veći efekt toga nego, nažalost, nekad formalnim obrazovanjem. Onda opet sa druge strane, u današnje vrijeme mislim da je znanje jako dostupno. Postoji niz webinara, webcastova između ostalog gdje ljudi praktički mogu na vrlo kratak, a vrlo poučan način saznati i naučiti puno više informacija. I kad gledate iz tog aspekta da jedno studiranje zna trajati do 5-6 godina i koliko će ono zapravo u budućnosti pružati efekta, koliko će samo studiranje biti zastarjelo u odnosu na ove neke alternativne načine dobivanja znanja, učenja, mislim da bi se trebali zapravo više usmjeravati naše razmišljanje na taj način. Da, slažem se. A što se tiče tog formalnog obrazovanja, ako samo pogledamo natječaje nekakve koje su bili za zapošljavanje prije 10 godina, gdje je bilo vrlo jasno definirano koji točno studij se traži, a danas kad gledamo da se to traži tehničkog ili humanističkog usmjerenja, već vidimo da zapravo to nekako formalno obrazovanje je više podloga načina kako razmišljati i kasnije sve nadogradnja, pogotovo i ako to povežemo s ovim vještinama, rad na specijaliziranim informatičkim programima, data analytics i slično. Pitanje je koliko toga neko ko dolazi, neki mladi diplomant, koliko je toga uopće uspio usvojiti na fakultetu. I da, to znanje je apsolutno dostupno i današnji studenti mislim da imaju jako puno mogućnosti i upravo to proširiti nekako svoje znanje. Slušati kurseve sa raznih sveučilišta,
od raznih kanala, predavača i slično. Tako da je znanje sve više i više dostupno. To jest dostupnije nego ikad. Da. A mi gledamo slike mačaka na internetu, ali da, to je to. Da, ono što još također možemo skrenuti pažnju, dakle kada jedan mladi profesionalac, dakle svježe diplomirani, gleda recimo popis ovih vještina i da razmišlja o tome koje mu vještine povećavaju izglednost zapošljavanja, koje mu vještine povećavaju da taj posao zadrži ili koje mu vještine omogućavaju da se počinje profesionalno pozicionirati na tržištu rada. Dakle, ono što možemo izdvojiti je definitivno rad na specijaliziranim informatičkim programima, komunikacijske vještine, projekt management, financije za nefinancijaže, odnosno razumijevanje tog financijskog aspekta poslova. Dakle, ti dodaci su zapravo način kako možete jedno, ajde recimo vrlo usko zanimanje tipa pravnik, koje zapravo možete nadograditi da povećava izglednost zapošljavanja. Ja bih možda dodao i samo tu važnost data analyticsa zaista i koliko ovdje se opet data analytics vjerojatno uzima van nekog konteksta, jel tako, zato što data analytics kao vještina sama po sebi mora da bude uvrštena u neku industriju i mora da dobije određeni kontekst kako bi analiza sama imala određenu i sintezu nakon toga. To je jedna od vještina koja, verujem, bit će sve primjenljivija kako jednostavno postoje određene baze podataka koje su konstantno, ali tako, šire i imamo sve više podataka koji su nestrukturisani i verujem da je to jedna od tih upravo vještina koje imaju jako veliku interdisciplinarnu moć i koja će u budućnosti sve više moći da se iskombinuje u najrazličitijim poljima. Slažem se, za velik dio struka koje su, ajde po nekoj svojoj prirodi, možda više kvalitativne. Dakle, ili one koji su vezane uz nekakav rad sa ljudima pa su po prirodi verbalne kvalitativne. Dakle, tendencija da se kvalitativne prenose u kvantitativne zapravo otvaraju ovu priču sa općenito analizom podataka. Ok, još nešto što bih spomenula, mislim da je iznimno važna stvar, to su prodajne vještine. Dakle, prodajne vještine ne samo kako prodati uslugu ili robu, nego na neki način i kako prodati sebe. Tržište rada je neoliberalno tržište rada koje je trenutno ovako kako je kod nas, je nešto gdje zapravo svi pojedinci se pozicioniraju kao profesionalci. Pitanje osobnog brandinga, dakle, ista stvar kao i brendiranje organizacija, kako doživjeti cijeli set ovih vještina kao zapravo područje osobnog brendiranja. Kakva je kod vas situacija u vašim organizacijama u smislu pružanja prostora pojedincima da izgrade svoj vlastiti brand unutar organizacije koja je također brand? Pa, unutar organizacije, evo sad ću pričati na primjeru Vipneta, Roland je Workplace by Facebook, gdje svaki zaposlenik ima Facebook, svoju zapravo Facebook stranicu gdje možemo followati jedni druge, neki miks između Facea i LinkedIna, za one koji možda nisu čuli za to, tako bi najjednostavnije to objasnila. Koji isto pruža zaposlenicima upravo to i priliku da dijele neko znanje, priliku da dijele nekakve materijale razne, ali i da dijele sadržaj, pišu blogove i slično. Znači to je na razini Telekom Austrije grupe upravo prije koji tjedan lončano. A što se tiče nekoga ko traži posao, mislim da svi poslodavci, da je to sad već postala ustaljena praksa, gledaju zapravo na LinkedIn, tako da je LinkedIn profil isto nešto na što sve one koji nas gledaju, a traže aktivno posao, bi trebali uistinu poraditi i malo izbrusiti taj svoj brand na kraju krajeva. Kao što odemo na stranicu neke kompanije čiji proizvod želimo kupiti, tako mislim da oni koji traže posao isto trebaju nešto posvetiti vremena zapravo za taj osobni branding, da. Da, to je dakle reklamna stranica 24/7/365. Apsolutno, da. Da, definitivno kod traženja posla je taj jedan dobar marketinški pristup krucijalan. Mislim, za to postoje i neki savjeti, već se i zna koji su moderni način da se to radi. Što se tiče nas u HT-u i generalno poslodavaca, mislim da je ipak glavni način kako zadržati i oformiti osobni brand je da dobro radiš ono što radiš.
i mislim da poslodavci upravo to trebaju promovirati. Mi se trudimo kroz neke naše interne kanale upravo takve zaposlenike promovira da budu kao nekakva vrsta role modela za sve ostale. A naravno, s obzirom da radimo u takvoj industriji, vrlo često naši proizvodi izađu izvan i na ideje naših zaposlenika izađu izvan same organizacije, pa je to onda brand i samom poslodavcu. Jel? Meni je iskreno žao što je zaista takva situacija da su te samo prezentacijske veštine toliko bitne i nekako u budućnosti želim da verujem da to neće biti tako, već da ćemo imati malo drugačije sisteme evaluacije prilikom asesmenta ljudi koji dolaze u organizacije, jer sada se zaista jako puno svodi toga na to, ali ima jako puno i startupa u tom HR svetu i nadam se da ćemo u nekih narednih 5 do 10 godina uspjeti da rešimo i taj problem, jer je taj bias... Dali smo si dosta vremena, 5 do 10 godina. Da. Mislim da to nisu mali problemi, to su dosta veliki problemi koji se tiču nekih predrasuda koje su prilično ljudski, ali tako, i iz tog razloga ta samo prezentacija ima toliku važnost kod nas. Nemamo dovoljno informacija i zbog nedostatka informacija zaista gradimo predrasude. I oni koji znaju da prezentuju to bolje, oni koji znaju da iskažu te informacije, tako da nama bude statistički opet lakše da donesemo odluku, na osnovu toga donosimo odluku, bez da imamo sve podatke iza sebe, tako, pre nego što napravimo taj assessment konačno. Tako da, kažem, nekako postoji neki interni žal kod mene što je to zaista tako, ali svakako da jeste bitno i mislim da su ljudi sve više nekako i osvešćeni, pogotovo zato što postoji toliko online prezenca na svim socijalnim medijima da ljudi uče konstantno jedni od drugih kako da se prezentuju, kako da budu što bolje, kako da imaju što bolji neki internet imidž, što je opet pomalo zastrašujuće sa jedne strane gledajući, ali jeste nešto što je trenutno realnost. Ali, kažem, iskreno nada da će se to promeniti. Što se tiče Infobipa, kod nas prodaja predstavlja, po nama je prodaja najveći department, pored, znači imamo IT i prodaje koji zaista uzimaju skoro 50% celokupne radne snage. Pre svega zato što je kompanija nastala kao neko ko nije imao taj venture back capital, nije imao dodatne investicije koje su finansirale marketing, koji donekle smatram, pretpostavljam, prodajom budućnosti. Tako da prodaja samo po sebi ima jako značajan, ima primat donekle u razvoju same organizacije i jako puno se baca, ali tako, svetla na to da se ljudi koji rade u prodaji dosta edukuju. Sada, tu postoji opet to pitanje koliko ljudi koji dolaze i kreću da rade u prodaji zaista znaju o prodaji i šta ona predstavlja. Mi smo imali puno iskustva sa onboardingom i tom edukacijom ljudi koji su dolazili u sales, jer preko 200 ljudi već kod nas radi u toj baš roli i dosta su fokusirani na internacionalna tržišta. Tako da tu je opet ta interdisciplinarnost, ali tako bitna, poznavanje engleskog jezika, jer prezentacija je jedno, a sve ostalo, prezentacija ipak mora da ima neki sadržaj, tako, da bi bilo efektno. Apsolutno. Da, slažem se. Mene moram priznati začudilo što je čak četvrtina ispitanika rekla da su specijalizirane prodajne vještine zastarjele. Ali, dobro, možda mi ne vidimo nešto što vide ispitanici. Mislim da je to bezvremenska vještina. Ja bih samo ako mogu dati, mislim, iz perspektive zapošljavanja, u principu svaki intervju za posao je prodaja i prodajna vještina i tu sam donekle se mogu složiti, Luka, sa tobom zapravo treba biti svjesan koliko nekad sa tim vještinama zapravo možeš nadoknaditi onaj gap koji imaš u stručnosti. Pogotovo mi iz područja resursa moramo biti zapravo vrlo svjesni toga, jer u principu one osobe koje se dobro, ja bih rekla, prezentiraju i koji imaju dobre te prodajne vještine u principu i bolje prolaze. Tako da trebamo nekako svi biti uvijek svjesni toga. Iz perspektive kompanije, dakle Addiko banka je banka koja se primarno bavi prodajom i veliki dio resursa i edukacije i assessment analize se upravo radi na tom core biznisu i na prodajnim vještinama i prodaje in general, znači nekako plan i smjer je u razvoju i fokusu upravo na te stvari, na prodajnim vještinama, pa već i do nekakvih budućih inicijativa poput in-house treninga, Addiko akademije koja će biti fokusirana onda baš na prodajne vještine koje će obuhvaćati znanje o proizvodima, stav prema prodaji, znači tu jednu puno širu dimenziju šta prodaja zapravo može obuhvatiti.
i na taj način boostiti te vještine osoba koje rade u banci. Da. Ne mogu svi raditi IT i ne mogu svi raditi razvoj proizvoda. Dakle, to je trenutno stanje i to će biti u buduće isto tako. Samo je pitanje na kojim platformama i kojim kanalima će se nešto prodavati. Dakle, prodajne vještine su definitivno nešto što ćemo trebati razvijati i pratiti u budućnosti i samo treba isto tako mi kao netko ko se bavi karijerom zaposlenika voditi računa o tome kako netko ko radi u frontu može nastaviti karijeru kroz nekoliko godina, jer znamo da je to izuzetno stresan posao. Burnout se događa vrlo brzo, vrlo lako i onda ti ljudi najčešće unutar same organizacije nemaju nekakav daljnji put koji bi zadovoljio sve ono što su oni do tada prošli i njihove neke ambicije. Dakle, evo, to je možda nešto na što se moramo mi kao struka fokusirati. A ja bih se samo malo nadovezala, naime, kod poslova koji troše, da tako kažem, raubaju ljude, jel? Neki su poslovi više mentalni rad, neki su više emocionalni rad, neki su fizički rad, neki su kombinacije, jel? Neke od ovih vještina zapravo su dobre kao kompenzacija, odnosno kao tamponi za to da ako radimo stresan posao, onda nam dobre komunikacijske vještine olakšavaju da taj posao radimo. Tako da, da ga radimo dobro i da na taj način i čuvamo sebe. Još jedan aspekt ovog razgovora kojeg sada imamo jeste prodajne vještine, samo prezentacijske vještine i introvertirani kandidati i zaposlenici. Jel? Možda u nekom trenutku si posvijestimo da možda nesvjesno više preferiramo ekstrovertiranog. Možda smo u tipu biznisa kod kojeg je ekstrovertiranost nešto što je važno. Možda smo dizajnirali radna mjesta koja su negdje više prema ekstrovertima. U pravilu u populaciji ima oko 40% introverta. Šta s njima? Na koji način da damo neke smjernice ili neke komentare osobama koje su malo energetski drugačije postavljene u odnosu na ekstroverte? A mi jako volimo naše IT-evce, oni su skloni biti introvertirani. Važno je samo da im ne dajemo neke konkretne poslove koji traže upravo suprotno. Dakle, dapače, treba razvijati i njihove prezentacijske komunikacijske vještine, ali ne izvan granica onoga što osoba može. Dakle, ja znam često spomenut, nemojmo od dobrih stručnjaka raditi loše menadžere. Jel? Dakle, davati uloge koje jednostavno nisu u osobnom nekakvom genskom kodu zaposlenika. Jel? Ali da, svakako, naravno i zaposlenik mora s time biti suglasan, idemo ga razvijati u smjeru da se otvori, da se oslobodi, da izraste i u nekom drugom smjeru koji nije možda inicijalno imao na umu. Moje viđenje zapravo da nekako počinjemo da živimo zapravo u dobu introverta, ljudi koji počinju malo više da razmišljaju, da imaju samo refleksiju određenu, tako da razmišljaju o sebi, o svojoj karijeri, o nekoj napretku, tako da čini mi se da možda je ta ekstrovertnost nešto što je posljedica onih filmova iz 90-ih, Wall Streeta i Salesa, ali nekako imam utisak da se dosta pomera slika, obzirom da tek nekako preuzima primat, a oni se dosta busaju u to da imaju tu introvertnu crtu i čak mislim da ta introvercija i ekstrovercija, odnosno introvertnost i ekstrovertnost sada poprimaju neke druge karaktere, pa ta više jungovska teorija ne drži toliko vodu, pa se uvodi taj pojam mezoverta, da su zapravo najviše ljudi, ili tako, neki između introverta i ekstroverta. Tako odnosno influenceri sada nisu samo ekstroverti, nego i introverti. Tako je, jako puno ljudi koji diktiraju tempo i koji diktiraju određene trendove, kao što je Elon Musk, na primjer, ne može da se nazove nekim ko je ekstrovertom, makar ne klasičan tip, tako. Tako da sa te strane mislim da se idoli pomalo menjaju. Nikola Tesla, mislim da je svima jasno koliko je sada postao naprasno popularan, tako, u posljednjih 10 godina. Tako da ja nekako vidim trend taj koji se pomera daleko više i koji je daleko više naklonjen na ovoj drugoj strani. Samo sam htjela naglasiti da je možda puno bitnije ono što je naglašenije i po ovim rezultatima, taj osobni razvoj. Znači, jako dobro kod sebe prepoznat, ok, stvarno ove uloge nisu nešto što meni odgovara, nisam ekstrovert, odnosno više tendiram nekakvim drugim profilom i tipovima zanimanja i u principu slijedi taj nekakav svoj osobni interes i motivaciju, uloge i poslove koje će meni odgovarati. Znači, više na neki način osvijestiti taj dio u osobnom razvoju i boostati taj dio, a ne toliko
tjerat se da budem ekstrovert ako nisam. Idemo sad iz ovog našeg dijela malo prokomentirati koje su osobine zaposlenika, one koje smatrate zastarjelima, koje su za posao budućnosti. Dakle, prije smo sad govorili o vještinama, a sad govorimo o osobinama. I što nam je pokazalo istraživanje, dakle, inovativnost, kreativnost su odskočile, dakle, u percepciji 50% inovativnost, 42% kreativnost. Također u vrlo velikom postotku su percipirane i kao bezvremenske. Jedna od stvari koju smo komentirali prije 10-ak minuta, a vezano je zapravo za etičnost. Dakle, u samom procesu prodaje, da li je ono što ja govorim i način na koji govorim, je li to uvijek etično u smislu da li smo fair i korektni prema drugima koji imaju možda manje dominantan, manje eksponirani nastup. Jel? Dakle, koliko je i to element etičnosti. Etičnost, da se još malo zadržimo kod nje, je nešto što je definitivno vezano uz vrijednosti organizacija. Također i na osobnoj razini, uvijek kada razmišljamo o tome da neki cilj želimo postići i neki cilj smo postigli, a između toga je jedno veliko kako sam to postigla. Znači, to je područje vrijednosti. Što biste malo prokomentirali vezano za vrijednosti u vašim organizacijama, u vašim tipovima biznisa? Na koji način vrijednosti podupiru to što stvaramo, što proizvodimo? Pa, kao što smo prije početka ove panelice komentirali, poprilično su deprimirajući rezultati, poštenje, etičnost kao nešto što je zastarjelo, s čime se apsolutno ne slažem. Mislim da je sve više i više kompanija na temu performance managementa, odnosno upravljanja učinkom, upravo govori o ovome kako se nešto postiglo, što prije par godina nije bilo toliko baš učestalo. Imao si hard KPIs i nekako to je to. Danas svi ugrađuju taj dio kako, nekakvo, upravo to, nekakav integritet i slično. Pa se nadam da će to i ispitanici i zaposlenici kroz nekih 5 godina prepoznat ipak da poštenje nije out kao nekakva vrijednost i neka osobina. Drago mi je da je želja za učenjem ovako prepoznata i iskočila nekako dosta visoko. Inovativnost, da, kao osobina budućnosti, apsolutno, iako i mislim da može inovativan biti na nekim radnim mjestima gdje neko možda misli da ne može biti baš pretjerano inovativan, ali upravo suprotno nekakvim malim pomacima i inovacijama mislim da se isto može apsolutno. Odnosno, možda da malo ljudima definiramo što to zapravo znači inovativnost. Odnosno, gdje je razlika između inovativnosti koja uključuje opis radnog mjesta, a što je ono što inovativnost što doživljamo kao nešto ekstra i što recimo poslodavac možda može čak i na neki način honorirati. Možda osobina koju možemo komentirati je u stvari usmjerenost prema inovativnosti, jer je ona konkretna. Dakle, nju možeš razvijati, nju možemo na neki način mjeriti koliko je netko u svojim zadacima sklon drugačijem razmišljanju, izaći iz okvira i tako dalje. Sama inovativnost kao osobina ne znamo što je. Ona je blisko tom terminu je onaj out of the box thinking. Tako je, da. Dakle, upravo to usmjerenost, razmišljati, opet se ja vraćam na ono svoj način kako razmišljamo, to je nešto što je inovativno po mom mišljenju. I često je diskusija oko toga šta je inovativnost, što je kreativnost. Tu bi isto sad mogli dane potrošiti na nekakvo fino razlikovanje, ali na kraju dana nije ni važno. Jedno i drugo govori o tome da je to izlaženje iz uobičajenih modela rada i razmišljanja, jedno više u smjeru, ajmo možda reći tehnologije, drugo više u smjeru možda umjetnosti i nekakvog takvog načina gledanja na stvari. Definitivno se slažem da je želja za učenjem dobro da je tu, a i mene je zabrinula činjenica da se poštenje, etičnost, pa čak i društveno smatra nečime što nam nije više fora. Ja bih dodala i strpljivost. Tako je, i strpljivost, a možda je upravo tih 15-17% u toj grupi jednostavno nije etično, pa onda je tako odgovorilo. Ja bih samo spomenula da možda svi percipiramo tu inovativnost i kreativnost kao neke senzacionalna drugačija rješenja, ali nekakav kreativni umjetnički izričaj. Međutim, iz svakodnevnog rada, ja mislim da gotovo svaka profesija cijeni kreativnost u smislu, ok,
kako možemo jednostavno stvari početi raditi jednostavnije, kako si možemo olakšati svakodnevne one operativne procedure od kojih vjerujem svaka organizacija vrišti. Znači, nekakvi sitni pomaci u smislu na koji način mogu obavljati svoje radne zadatke, a da dodam neku vrijednost. Znači, da ju simplificiram, da budem efikasniji, da budem više client oriented. U tom smjeru sam je nekako percipirala ovu kreativnost i mislim da je jako dobro trenutno fita u ono što se događa unutar i na tržištu, a i konkretno u ovoj transformaciji u kojoj se banka Addiko Bank nalazi. Ono što je mene razveselo je dalje, imala sam percepciju da ljudi više ne doživljavaju timsku suradnju i timski rad kao nešto što je pozitivno i poželjno, a upravo ovdje vidimo da 66% ljudi smatra da je zapravo ona bezvremenska. Znači, i dalje smatramo da je bitno surađivati, i dalje smatramo da je šarolik tim i različiti tim zapravo može doprinijeti u ostvarivanju rezultata, a i sama činjenica da kada imate veliku kompaniju koja je recimo regionalno prisutna, gdje su vaši stakeholderi različitih profila, različitih organizacijskih nivoa, različitih kultura, mislim da je jako važno zapravo biti timski igrač i znati se prilagoditi kolegama iz drugih regija, drugih okolina. Definitivno timski, samo je opet pitanje na kojim platformama, na neke druge virtualne načine, virtualne timove, tako ćemo funkcionirati u budućnosti. Mislim, već se i krenulo tim putem. I onda tu u samom startu spajamo i vještine koje su bitne da se timski rad može realizirati, tipa komunikacija, jel? Kroz neke druge medije. Jako puno ovih vještina je zaista ocenjeno kao bezvremenski, tako da kada gledamo zaista su u manjini i one koje su osobine budućnosti i one koje su zastarjele. Jeste da je onako malo, to je taj pesimistični ton koji se, ja mislim, provlači kroz celu ovu studiju, a da ta etičnost, poštenje, to je donekle, ja mislim, i osjećaj neke nostalgije. Nekad je bilo, nekad su ljudi bili etičniji, nekad su bili pošteniji, a sada se nešto to promenilo. Možda su to i neke priče, tako, roditelja, baba, deda, tako. Tako da moguće da je to nešto što utiče na tu populaciju da tako reaguje, ali generalno ono što je zaista lepo vidjeti jeste da su sve ove neke vještine smatraju donekle, odnosno većinski bezvremenskim, tako, osim inovativnosti koja ima 50% ocenost. Ja bih samo podsjetila na početku, dakle, 50% populacije čine ljudi zapravo od nekakvih 20 do 40 godina. Dakle, nisu nam unutra samo Y-oni, odnosno millennialsi. Da, čak ih i najmanje ima, ali tako. Ali ono što je isto meni jako drago vidjeti ovdje, to je ta proaktivnost. Ja mislim da mi konstantno kljucamo kao HR departmenti sa svih strana kako je bitna proaktivnost, kako je to možda i najbitnija veština kod samog nalaženja posla, tako neki zahtevi i neki vapaj, ja mislim, ka ljudima da se malo više aktiviraju i vidim da to negdje vjerojatno dobija na značaju, pa valjda ljudi prepoznaju kao jako bitno. Da, isto je zanimljiva percepcija, dakle, asertivnosti i proaktivnosti. No? Ono što definitivno vezano kod osobnog brendiranja je, zapravo u jednom tragu ste spomenuli, dakle, sve što potpišemo svojim imenom, sve je moj brand. Dakle, kako nešto radim, koliko brzo, s kim, koliko sam usmjerena na potrebu klijenta ili možda na međuljudske odnose, na koji način surađujem sa kolegama unutar timova, također govori o tome. Ajdemo još malo prokomentirati strpljivost. Često se piše u zadnje vrijeme o tome kako je zapravo odrastanje uz interaktivne platforme sa vrlo brzom reakcijom na touch screenovima i tako dalje, zapravo negdje otvorilo to pitanje manje strpljivosti i ja bih malo nadovezala još neke od ovih osobina tipa smirenost, fleksibilnost, tolerancija, spremnost na suradnju. To su ujedno i ponašanja koja karakteriziraju emocionalnu inteligenciju. Dakle, često se govori u zadnje vrijeme o socijalnoj inteligenciji, o emocionalnoj inteligenciji. Može samo da definiramo što je zapravo ta emocionalna, odnosno socijalna inteligencija. Dakle, u odnosu na ovu racionalnu inteligenciju koju definiramo kao sposobnost baratanja brojevima, slovima, dakle numeričkim, verbalnim podacima, analitičkim, sintetičkim, logičkim operacijama. Kada govorimo o emocionalnoj inteligenciji, zapravo govorimo o nečijoj manje ili više izraženoj sposobnosti baratanja emocionalnim podacima. Znači, prepoznavanje emocija, prepoznavanje stupnja izraženosti emocije, uspijevanje razmišljanja smireno u situaciji koja je emocionalno zahtjevna. Dakle, to su neka od tih ponašanja koja su zapravo ovdje, odnosno u elementima, spomenuta.
Kako je u vašim organizacijama, dakle, taj odnos prema emocionalnoj inteligenciji u odnosu recimo na racionalnu inteligenciju? U samim, recimo, procesima selekcije, regrutacije, razvoja zaposlenika? Emocionalna inteligencija jeste jako bitna, ali tako, pre svega kod tih soft veština, kod komunikacije. Iako određene, ali tako, postoje određeni departmenti, određene grupacije koje jednostavno inherentno možda nemaju toliko razvijenu emocionalnu inteligenciju, pre svega zbog određenih karakteristika ličnosti koje su opet toliko vezane za subpopulacije unutar kompanije. Tako da salesi uglavnom će imati, ali tako, veći stupanj neke emocionalne inteligencije, određenu rezonanciju, ali tako, i razumevanje druge strane, razumevanje sopstvenih emocija i određeno i tako stupanj manipulacije određenim situacijama, ali tako. Postoji određeni, ja mislim, fini balans između toga i da ta distribucija zaista izgleda ovako apsolutno pravilno, kao što se i ovde nekako nalaže. Znači, imamo određenu većinsku populaciju koja jednostavno ima i poznaje i svoje emocije, koja ima dovoljno razvijenu neku emocionalnu inteligenciju, a opet imate i ekstremne slučajeve, ali tako, i sa jedne i sa druge strane. Kada pogledamo i ove podatke, i strpljivost, i smirenost, ali tako, jedna karakteristika, upornost, uglavnom su gaussovski, ali tako, apsolutno pravilno distribuirane, tako da ljudi, vidim, i to gledaju kao nešto što je bezvremensko. I sada neki malo više smatraju da je to za budućnost, neki malo više da je to vuče na prošlost, ali vidim da ljudi prepoznaju to kao nešto što je realnost i što je trenutno potrebno. Ok, izvolite. Samo sam se htjela nadovezati. Dakle, mi u HT-u definitivno mjerimo i racionalnu i inteligenciju i mjerimo naravno i osobine ličnosti. Ono što dolazi nakon toga je zanimljivo, a to je kako osoba sa svim tim svojim osobinama funkcionira u okruženju u koje ulazi i kako se nosi sa svim drugim emocionalnim i racionalnim inteligencijama kolega. Dakle, to je nešto na čemu mi opet kao HR moramo raditi da bi olakšali suradnju i dali priliku svakome da se pokaže u najboljem svjetlu. Hvala. Evo, polako smo kroz našu diskusiju došli do samog kraja okruglog stola. Zadnja minuta, kratki overview, nešto što biste poručili našim gledateljima. Kroz ove vještine i osobine, jedna stvar koju se nismo dotakli, a nekako imam osjećaj da je važna kao osobina, generalno mislim da je ta sposobnost, odnosno mogućnost prilagodbe. Dakle, koliko god nekad imali i emocionalnu i racionalnu inteligenciju, korporativna kultura, trenutni procesi koji se događaju u kompaniji, nove tehnologije, općenito život in general ako gledamo, mislim da je to jedna od vještina koja je definitivno osobina bezvremenska, koja nam može olakšati cijeli taj transformacijski proces i nešto gdje bi se možda mogli usmjeravati u budućnosti. Znači, kako se prilagoditi, odnosno naučiti se prilagoditi se različitim brzim okruženjem oko sebe. Fleksibilnost je jedna od ključnih evolucijskih karakteristika. Ok, evo, još netko od vas, ako bi dao svoj zadnji komentar. Moram priznati da sam jako znatiželjna kud će nas budućnost dovesti i nadam se da ćemo kroz koju godinu sjediti opet u ovom krugu ili sličnom i reći kako smo bili u pravu ili nismo, pa ćemo vidjeti što nam je raditi za dalje. A portal Moj posao i EduCentar bi trebali provesti još jedanput ovako istraživanje nakon nekog broja godina da vidimo da li se nešto promijenilo i u kojem smjeru. Izvolite. Ne snalazim se najbolje sa rečima mudrosti na kraju i sa tim porukama. Pa, ono što, kažem, nekako sa jedne strane je bilo poražavajuće, kažem, jeste taj neki pesimizam, pa bi volio da poruka nekako bude i pozitivna. Na kraju, jako mi se sviđa da ljudi prepoznaju proaktivnost kao jednu od ključnih karakteristika koja će nam biti potrebna za budućnost. Sa neke strane, kažem, ta etičnost i to, volio bi da poručim da ljudi ne klone duhom, tako da i dalje ima nešto što se kreće u pozitivnom smeru, da taj CSR, Corporate Social Responsibility, je nešto što je onako jako postalo bitno
I na kraju krajeva mislim da je to jedna od veština budućnosti koje ljudi dosta često stavljaju po strani. Ovdje nismo ni pričali o tome koliko će policy making u budućnosti biti bitan, pogotovo sa tim moralnim dilemama između mašina, ljudi, koje, mislim, i onako deluju sada, da kažemo, kao neki science fiction, ali su relativno blizu. Tako da je nešto što svakako možda bi trebalo da se nađe pod veštinama budućnosti. Filozofija je nešto što je stavljeno jako po strani i nemamo ljude koji se kreiraju neku socijalnu misao. Ali obzirom da dolazim iz IT firme, volio bi da bude i IT upućena poruka nekako, tako da jednostavno nastavite da radite na sebi i budite proaktivni da postignete te ciljeve. Tako je, i da iza te proaktivnosti postoji neki cilj, vrlo konkretan cilj kojem smo posvećeni. Gosti, hvala vam na svim komentarima. Vjerujem da će biti zanimljivi i ono što je dobra stvar ovakvih okruglih stolova jeste što će naši gledatelji moći ovaj okrugli stol gledati i više puta, odnosno možda neke stvari ponovno čuti, neke stvari čuti što prethodnom gledanju nisu čuli. Hvala još jedanput i hvala našim domaćinu Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Dragi naši gledatelji, srdačno vas pozdravljamo.